على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن أوقي شر هذه الثلاثة فقد أوقي الشر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Usulul khotoya utawi asale piro-piro kesalahan atau keluputan, kulluha yo sekabiane khotoya iku salasatun ono telung perkara. Pokok atau pangkal dari semua kesalahan ada 3 perkara. Sampeyan mun beda orang atau karan, beda orang, beda percekcokan, mesti ujung-ujungnya dari telok nih. Pasti bonan. Babonan nakabi terjadi sesuatu keburukan, kesalahan, aneka mesti bermula asal dari telok perkara. Montak si nomor situng, ya si nomor 2. Montak si nomor 2, si nomor telok. Pasti bonan. Ujung atau pangkal dari segala kesalahan, pokok asal muasal dari kesalahan, salasatun aneka dari telok perkara. Tanger ini kan? Ya. Mun kula ben panjenengan selamat dari telok nikah. Faman mongko sing sapane wong wukiya lamun den jaga sapa si iman, den jaga syarra hadhihi thalathah ing ikilah telu pira-pira perkara, faqat wukiya syarra mongko teman-teman den reksa saking kaelekan. Mun telok perkarane kaya jaga berarti kawulan panjenengan ampun terjaga dari segala bentuk kesalahan. Sebaliknya orang mun ngal-bengal dak telok perkara nikah salah situng dari telok, pasti bakal terjadi kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar. Mereka kudu ngesteteh. Pertama, al-kibru yaiku sifat sombong. Wa huwa utawi al-kibir iku alladzi perkara asara kang ndadekaken iblis sang iblis ilama asarahu maring ngeniku kedadian iblis. Iblis nika dening Gusti Allah Subhanahu wa taala etondung dari swarga sampai laknat dening Gusti Allah. Ana apa sebab? Sebab iblis sombong. Berarti sombong ini kesehatan serah iblis. Mana kau cakap yo loko iblis tak gelem. Oh iblis je bah. Ngocak iblis, tapi betul ke iblis sayang kui. Oh setan je tak terima. Tapi sepatah setan lakonin. Eka andi sepatah setan gimana ke sombong. Pertama kali orang sombong ni ke iblis. Makhluk pertama kali sesombong ni ke iblis. Kuliwi sambian ni kadang-kadang yang kebiasa, padahal iblis ni kesalahan sakone. Cuma ngocak ana khairun minhu
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana engkau khairun, lebih bagus, minhu, dari Nabi Adam. Karena ocaan sengakne ke Allah Ta'ala bentu ngelaknat ke iblis, etondung dari suarga, etondung ke atas dunia. Iblis asal di suarga, etondung ke dunia. Pola nasa konek kesalahan tak banyak, sombong. Mak tadi orang yang saudi ning dunia termasuk suarga, cek orang saudi suarga etondung ke dunia. Orang saudi ning suarga etondung ke dunia sebab sombong. Mak tadi orang saudi ning dunia ngibah kesombongan termasuk suarga, tak nemu jalan, tak nemu cara untuk masuk ke dalam suarga. Nah, leni kesemara aki iblis gelak teti orang saya laknat bi Gusti Allah sombong, padahal lo jangan ni kebiasa remeh siapa kagak anan siapa, aduh ya tak sombong lek mungkin karo apa mau tak sombong je njok kau tak ocengan king cek dek iya nyaman je ocengan kau tak gendek kau tak sombong king maju lah aja nyaman sombong nih kenyamanan ya. Ternyata sombong nikah, kibir nikah asal muasal daripada iblis elaknat, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab penikah masuk ke kanjeng Nabi karena sombong, merasa abang lebih pantas etoro orang tempang kanjeng Nabi, aroma sahabat lebih layak, lebih patut untuk disegani dan dihormati tenimbang Gusti Kanjeng. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdabu, al-kibru batarul haq. Sombong ni kemaksud tak ende, tak neremah de perkara sebender. Pereng sebender tak teremah etolak. Nekanya mana orang som? Tanda ada barang saya bener. Tetin Abu Jahal ni kan? Tahu cak kanjeng Nabi ni kan Nabi. Oning cak Al-Quran ni kedabun Gusti Allah. Oning Allah Taala ni kesepatut sembah. Tapi tak gelem nolak, sombong. Akhirnya terjadi Abu Lahab, Abu Jahal kenangna dalam neraka pun yennas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab pun beri bi Gusti Allah, tabbat yada abi lahab. Abu Lahab ni ka pasti masuk neraka, mesti celaka. Kenapa? Sebab sombong. Tak nerema dekat kebenaran Islam saya ke bebek kanjeng Nabi, tak terima. Tapi mohon pada orang tak nerema dak bareng saya bener hati ni. Terus dak remak cek laben bareng si bener ni cek laben. Mun kuli sampean tak mampu atau rok tak mampu ngelakoni nengenang daripada sampean alabon, wah tanot hati ni berarti tak nerima bareng si bener, batarul haqqi nolak bareng si bener neka sombong orang. Bener pola nasi kebingkeng, bener pola na petentang petenteng, orang sombong ni kadang-kadang aben kruk mungkruk keng tak nerima bareng si bener. Dia pengajian nolak, mau nekandein ngamuk, tahu sang ngurus engkau, ngapa kau bener tang nyeng ben, padahal ben salah, kira-kira, saumpama bengis sesampian sampai ke pepen, ada yang letak kaca bengis, keburu antara rebuan, adot letot, ngocak. Kancana bengis saja
Dek PPP no. Tau sama main nggak? Benges TV, bibir TV. Gendeng tak gendeng? Sombong tak sombong? Duh, Pak enak kok. Kemancengan gula sama masalah. Gus, kemancing no. Tau sang ngurus orang? Pacet EBD iya bingkok. Sombong tak sombong? Sampian ada berdebu terah. Apa? Berdebu terah. Tain lala. Bener tain sapi rasa kali. Sampian budul di budi. Combama. Jeke main ngak kan jana. Bulung je leburin. Pacar burik ya bulung. Bener. Samber bulung. Seneng tak seneng ya Pak Enggak? Mator sakelangkung na penten dak semaya enggak? Alhamdulillah yu sakelangkung selamat kok tak kasih desah. Tungkong pas sampai desa dek remah. Tailak kele orang. Reng penter neka. Pak Enggak orang. Sarung aja lah. Apa? Betul. Dina malah tahu kabir tang buri jok cileng. Sombong tak sombong? Sombong neka nyaman. Mereka na orang nolak dek bareng sebener neka sombong. Sepuluhku lemedeng. Mereng saumpama. Sepuluhku lemereng. Arab aja atau kar ngarabin deng. Orang macam-macam mereka Kanjeng Nabi ini sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa memperhatikan secara zahir secara batin. Makanya Kanjeng Nabi ini kata bu orang se paling sombong orang se nolak bareng se bener. Mun aban tadi reng tak bener terserah korja cuma cek sampai nolak dek bareng se aban reng letak bener kelakon letak bener maki nyala dek reng seder bener dek remah maki tak cocok dek reng seder bener karena cek saran naponan mun aban tadi reng tak bener tina reng seder bener je lah mun parlo tolong dia mak pola bapak tak bener anan se bener masuk seneng tadi reng tak bener nih seneng tak seneng? Tak seneng. Apa-apa mau letak bener kita tak seneng. Soko beda sandal lah. Cetak beda kodung. Bener nih kenyaman. Mon soko sabe mon apa nyaman sandal sabe cetak kodung kebe soko kebe sandal tak bener. Mangkana orang sombong nikah asal muasal dari kecubaan usulul khotoya sekapikna kesalahan dan kelopotan bermula asal lagi peneka sifat sombong. Kula teruatanya ke sampean sombong bi napa nih sampean napa saya ke sombong dari sampean mak didik butuh akhirnya sentar mau keluar kalau tak tori ya kinangan apa keluar melo nyanyi nyenceng lengan netok nutu aki keroncongan au mau ngacak koi bi ngelengen tuh tahu osomano setia cuma cek sombong apa sih kesombong dari abah ini jaring pacet kesombongan ini murni mutlak milik dari Gusti Allah hari bilang sewa tua tak murah tua more tanyang putih oh bundi beli ketopak setia ngali beli buka saya bilon tanyang kolen lalak ning ke ngelosot rok kebirak lalan setia sabun ini tak manti kecuali beri Abu Tomang aku bakapi terus apa nih saya kesombong dari abah nih kak bilon langsing koneng langsap setia ya lari ya boleh mason rela ada saya kesombongan dari abah ilmu dari Gusti Allah bisa cabut dunia
dunia juga nikmat dari Gusti Allah, anak juga nikmat dari Gusti Allah. Tapi ini bisa berpotensi, bisa kemungkinan terjadi cabut kenikmatan neka. Mangkana cek bong sombong. Engki nasab sagama ilmu seberempa. Ada sepatot kang kui kul panjenengan, ada cara, ada jalan menosaneka kesempatan tadi orang sesombong tak ada. Oning okos sampean. Okos ungko ke atas langit. Bau na okos jero om apa ameng mon beda okos sampean esregu napa nyopet elok beda okos sompet elong tak kira esregu mi nyaman daya kampuan ria. Orang ini kesefat mau nengaun mau apa nyaman enga okos abung-bung mulu ke atas terus padahal aben dalam keadaan sehina bau ya tak nyaman ya ada orang seneng da okos keng aben kimatek kikarapatibi coba sombong tadi orang kula maengak kabar tibi engki maengak kabar tibi cek sampai tadi orang saya berbangga diri, tadi orang saya tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Man tawadhu'a lillah, siapa orang saya tawadhu karena Gusti Allah, rafa'ahu Allah, yang kak derajat demi Gusti Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah, orang saya sombong pahina bi orang pahina bi Gusti Allah Ta'ala orang sombong wa mon ki so gina tamu ya ada saya temon nih mun ki jojo no ngace kanjana tamarung di motor je sekali-kali aja kanjana renje kacana lekat ay buka di nganti lagi polan sesoki haja tak butuh do orang. Ya mon mati tetap butuh. Saya nyelabat ya orang, saya mekol ya orang, saya majengaki ya orang terus dak remah, sombong. Tos apa jengaki, bojong ke TV. Tos apa ekol, ajalan ke TV. Tos apa mandiin, mandi ke TV, mbah. Ya, orang sing ngane kebahaya ingki. Oleh karena Kak Dinto, para hadirin, saya sangat badan kol muljaki. Aneka kilanceng sangkun makin bulan Recep engki Recep ayo pada nata ateh istighfar atau tobat dari sifat sombong. Thank you Bu, buang penyakit nih kah matur pada sehat kepi orang mau nanti penyakit mun orang sakit can dokter senga sampean adik penyakit darah tinggi tak oleh ngenom senes manis norot tak norot senga sampean jengakan nasi pote polen rematik senga sampean cek sampai ngakan sate gule sebab stroke norot tak norot ngakan apa dokter buu masih soki mun ngakan buu tak ring pada banyak sampean norot lu ulama abri penyakit dia bahaya apa penyakit sombong mata norot orang di penyakit terus sehat tak abon gelap aja gongku cok sampai ngakan se cemacem guling ngerasai tak gelem senes manis tak endek sebab abon terus sehat tak. Bagaimana mungkin seseorang yang beriman kepada Allah menginginkan kekuatan iman, kesempurnaan iman, akan tetapi iman gelek ki penyakitan tak bisa. Mun ki beda penyakit dalam ateh, ki beda penyakit dalam iman. Napa penyakit ta? Sepertama aura bersombong. Tak berkuti iman neka. Tak berdaya iman neka. Karena pun ada dasar-dasar sombong, Mbak Bu. Bedo orang gendek neka beda. Maka yang bulan Recep keberser ya. Niat istighfar, niat atobat. Supaya ate kaul dengan selamat daripada sifat sombong. Makin tanggal senapa ponan?
tanggal belu. Apa sehari Kemis napa apa sehari Rebu sampean? Rebu. Ribut. Remar ya bingung. Bodoh saya Rebu, bodoh saya Kemis tak genar dok remar ya bingung lah. Si ribut je entah apa sah. Mun saya apa sah tak ribut, sibut meribut je tak apa saja. Si Rebu ya beda ilmu na hisab, si hari Kemis beda ilmu na ru'ya. Pada bener. Tak bener kan saya tak apa nih pumagupu karpatibi. Nah, bulan Recep makin pun tanggal belu mungkin kula ngaji kantor ki kare duaan du kali aki insyaallah engki matur pada lancang omong ki kare teloan ki pangkal asal daripada kesalahan beda telok sepertama sombong mumpung neng bulan Recep ayu atopet jadi orang sebong karena sombong nega murni mutlak milik Gusti Allah mon manosa ada sepatot saya kesombong soki korun lebih pantas demah ada pejabat Fir'aun sampai ngaku pangeran demah sobung sebab termoga itu ilmu semanfaat. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana Allahumma Allah lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan Gusti Allah nyon pangapora kang kuy orang sepo bangsa tejekanca tu Gusti Allah nyon pangapora kang kuy orang sepo bangsa tejekanca Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana lilna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan Gusti Allah nyon pangapora kang kuy kuruh kaula ben peleseteja tu Gusti Allah nyon pangapora kang kuy kuruh kaula ben peleseteja Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana terima kasih.
niat atobat nyon seporah engki elangake sifat-sifat saya coba di antaranya sifat sombong nyon barokah doa hajat-hajat teh manter pekembangah Pak Sanali, Bu Maisa, Khadijah, matur muga pada seporah Pak Sahri, Fathur Razi, Nurul Misbah sedaja insyaallah kabulaki hajat teh tada tolesna Mbah Haji Dul Abdul Halim. Barokah Fatihah untuk Ibu Suarsih Lebak Sari Selatan matur muga sedaja dadikan orang yang selamat dunia akhirat sakit umur tambah umur sebarokah sehat wal afiat matur muga tambah rezeki sehalal barakah pada pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقوة أهلنا وقراباتنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله رب